2014 жылның ноябрь айының 24-сінден 29-на дері Москва шахарда Россияны Илмула Академиясында Карачай-Балкар миллетіне этногенезі, тарихы, тілі маданияты деген илму конференция болғанды. Ары Түрк, Қазақстан, Қырғызстан, Украина, Азербайжан, Өзбекстан, Норвегия, Венгрия, Америка, Грузия, Армения, Белоруссия, Болгария, Туркменистан, Сирия, Абхазия қырауладан, Кабарты-Балкар, Карачай-Черкес, Чечен, Ингуш, Дағыстан, Осетия, Саха-Якутия, Крым, Татарстан, Башкортостан, Чуваш, Тыва, Алтай, Хакас республикаладан белгілі алимле келгенділі. Мен Улуу Балкар елге чоң қырғыз салам беріп атам. Барыңар Улуу Балкар елі жақшы білет қырғыз елді. Абдан қиын мезгілдерде біз сізге чықырып, біздің нанымызды, тоққочымызды беріп, сіздерге бағып алғанбыз. Біздің қырғыз тоғылырды. Ошондуктан бір туғандық, ушундай жақшы мамиле біздің жүрегімізде Балкар елге қалды. Мен ойлайм, Балкар елі, қырғыз елі бары бірге ынтымақ болса, бүт біздің Түркия еліміз абдан жақсы болады. Балкар елі еш қашан ұмытпай тоқшойд қырғыз елді. Біз тоғда өскенбіз. Барымыз тоғылық мүнөзіміз бар да. Ошондуктан мен Балкар елге чоң салам айтып атам, қырғыз елден чоң ден соолук, чың ден соолук қалайым, ийгиликтерди қалайым. Балкар елі жақшы өнігіп, бір жақшы мықты ел болсын келечекте. Анан ушундай биздин дос қатнашыбыз, биздин дос мамилебиз өссүн. Келгиле конокторго, бизди дагы чакыргыла конокторго, биздин дилибиз өссүн. Балкар эли, кыргыз эли түбөлүккө ушундай дос болуп, жакшы ушундай достук мамиле кылып, жакшы жашайлык. Я уже говорил, что это на моей памяти первая такая встреча, когда встречаются даже на бумаге, на приглашении эти два имени – Карачаев и Балкарский народ. Вот так, объединяя словом «народ». Это очень важное событие происходит, потому что рассыпанные, расколотые тюркский этнос великий, большой. И вот эти осколки соединяются, встречаются, как в мозаике. Мені есімді Карачайла Балкарланы бұллай жиылулары бірінші кере болады. Бұл бек мағаналы ішті. Нек дегенде, түрк тілі миллетлі дүнияны көп жерлеріне чачылыптыла. Бұл конференцияда ала біріккен етелі. Илмуда бұллай ішлі терк-терк бола тұруға керектілі. Чтобы они почувствовали себя представителями единой нации, единого народа. И поэтому вот в эту роль науки, интеллигенции, значительно об этом, я помню, мы много говорили и с моим учителем Хайсеном Ага, которого я всегда любил. Я помню, как-то мы сидели за столом, большой стол, там много было писателей разных национальностей. Он на другом конце, я на этом, и он со мной разговаривал на этом расстоянии. По-балкарски, я ему, значит, по-казахски. Или наоборот, он вдруг говорил по-казахски-киргизски, там что-то. Вот. И у меня спрашивает секретарь Союза русский: на каком языке вы разговариваете? Я говорю, это
я не могу сказать, у Кайсына ага спросите. Он говорит, мы это говорим на великом тюркском языке, он сказал. Bir jol köp milletlerin жазуучуларыны жыйылуунда Кайсын мени биле ушак эткен эт. Мен столну bir кыйырында ола башка. Кайсын тауча, мен казакча. Бирде ол да казакча сөйлөшөйт. Бизге тыңлаган жазуучуларны союзунун секретари, оруслу жазуучу, сиз башка миллетленин адамлары не тилде сөйлөшөсүз деп сорганында, Кайсын демеңнили түрк тилде сөйлөшөбүз деп жооп берген эт. Таулуу миллет демеңнили түрклени bir кесегиди. Я держу в руках книгу о нартах. Она, правда, на английском языке. Ну, безусловно, мир должен знать, что нарты, что это наследие и тюрков. Потому что о нартах говорят и другие народы Кавказа. Но очень важно, что тюрки чувствуют свое наследство вот в этом термине, в этом народе. Поэтому это должно обогащать и балкарцев, и карачаевцев. Вот. Я уверен, что это очень помогает становлению характера, вот этой истории, сознания народа. Это важно. Карачай жаулук, куру Карачайда болмаганды, Малкарда болганды, Кумкулада болганды, Гагаузлада болганды. Eski zamanda 10-чу ömürde Kıtay'dan Vizantiyaga Великий Шелковый путь дегенде анла барганла да Чиле кумачылар, чаулуклар biznikler aladan alıp karap tigip ürenip saat kadar için Karачай Малкар kızla çırula javuklarını jürteli. Javuklar türlü boladı. Ak javuk boladı, ak nemede, daride ile Çile kumaşta tikkentele, kesini betülü akalla tiksele, ol kelin javuk, ak javuk. Karada karala tikkeli alanı kart adamla kiygeli. Sonra bulay orta çırula akta kız neme türlü oyulala tikken boğan deli karada türlü oyulala tikkeleni alanı уже ay ortarak çırula jürtkele. Kızla javuknu kuru javuknu kısmı alla başlarına. Börtçükle kiygeli, so toyga zatqa barsala, börtçüknün üstüne javuk atqalla. Anda prosta tüz atıp iyip koyğalla, elin başlarına atqalla. Javuknu жаңы барган келинчикте бөртлө бирге кийгенди. Sonra уже саби табып, ана болса да бөрчүкүн алганла да, уже иш жалуу кысып, аны башына жалуу кысканла. Осата эки жалуу болгон чыруу, ана болгон билинирчи. Если эшикке чыккан былай жылы болгон жылы келген чыруу үчүнчү жалуу болса, ол уже карт амма болгон, анын тудуу болгон билингенди. Sonra дагы да белинде да бел жалуу болса, Карта анне жолға чыққан телаңа. Қариса қонаққа барғанда, ол чыруға жаш адамла ашырға керек болғанла. Ол же амма болған білдірген кенде. Бұлай аңа сиберге керек болған білдірген келі. Ан үшін жаулықла көп бұлай хабарын білдірген келі. Қалай бұл қыз шықмады, или уже келінлікмеді, келін шықмеді, жаңы саби болған чырумыды. Kartırak çığımı döyle kalktı çığımı. Malın başına ayırgan. Karачай kızla, Малкар kısıkla çaşlarını yaşırmağalı. O çaş yaşırgan ol Müslümandan kelgen de arda için çalıksız aylangalı, börçüklü aylangalı. Даже eski kartla barla. Toyda zatta Karачай kızla börçüklü tepsi turallar, javuklar zat olmayı. Sonra javuklarını уже kelinçik çıksa börçüklü üstüne ak javuk kıskandı. Aytkança gelin keltirgen saatte, значит, barıp kızın kilesele, kız men ol uyga çıkamaydı, dese başına jalukçu kıskandı. Ol jalukçukla kesin jalukçukla kelgen de, ol barlık uyuna. Alayda meşinadan çıkargan saatlarında juukları daha da bir jalukunu atkandı. Ol jalukunu attırsa, значит, men bu uyga kelin bolama degen mağanası boğandı. Sonra уже kelinçik nemetip toy bolup, sonra o jeyin kelgen saatte, kızın kelinçikini çıkargan telede nemelege köstürge kartlaga,
Ol yaşlı üyünde adamlara köstürge olsa da 3. jalı atqalla. Ol уже neme kelin bolup üyge nemetkeni belgisi boğandı. Sonra ol jalıqqa da satta жаңы былай адет еткелі да, осы та хотала таққалы беліне де, қолына да. Значит, мен әрме, неметіркме үйге қарарқына, әрме үйіне адамларына қарарқыма деген, ол тұқыма қарарқыма деген мағанасы болған. Апсатта бұла айрылық ол үшін деп, қолға да беліне де 3 жалқын қолына берілі. Sonra ол жалқын да ау алған дейлі. Ау алған садында жашны үйінен келін İgi neme akıllı arı sabileri boğan, akıllı sabileri boğan, üyü davlay jaraşıp durgan Allah kelin alga kerek boğandı. Anda mağanası bu çürü, значит, yan kelgen kelinçik, ança igi kelin bolsun da bir olu üyüge Allah mağanı tutkandı. Nemeni, даже börtünü bir canına kiysele, aylandırıp kiysele, jaratkan adam vardı, bir canı sol canına aylanırsa, значит, neme уже anı söyleşip duralı, söz tavuşup durat tapmalamagan aları boğan kendi bunun zamanda. Bizni atalarız, analarımız bilgen kele, sormala kele durgala, mavu kelinçik kele durad, ana çam eterge jaramaydı. Значит, javuçukta kele duruysa, значит, bu жаңы kelinçikte anadı, ana kızga etkençe çam eterge jaramaydı, ayıp boladı ol. Я привез сюда материал по карачаево-балкарцам и осетинам, по аланам. Как раз вот ДНК-генеалогия, она позволяет изучать ДНК, вот в данном случае и карачаевцев, и балкарцев, и осетин, и древних алан. И она позволяет сказать, кто к кому ближе. Вот, как известно, и осетины, и карачаево-балкарцы претендуют на наследников алан. И поэтому, когда мы сравниваем ДНК одних и других, мы можем сказать, как они друг от друга отличаются. Могут ли быть они оба наследником алан. Далее мы теперь знаем ДНК на одном примере только, древних алан. Мы можем сказать, насколько они ближе, кому они ближе. Мен бери Карачайлабла Малкарыланы эмдүгерилени üstlerinden материал келтиргенми. ДНК генеалогия бизге аланы ДНКларын тентирге оң береді. Белгилисиче Карачайлабла Малкарыладан тышында дүгериле де ата-бабаларыбыз алалладылы дейдиле. Аны себепли экилерини да ДНКларын теңлештиргенде биз аланы бир-бирден не башкалыклары барды, жууклуклары каллай бирге теренди. Чем и ценна эта конференция? Она позволяет обсуждать то, что обычно не обсуждается с коллегами далеких направлений. Поэтому это вот на самом деле это придает такую эйфорию, даже в некотором роде, от участия в столь таком разнообразном, разноплановом мероприятии, конференции. Халқар Карачай халыққа салам, улы салам айтама. Большое мероприятие идет, очень доволен. Я бы приехал из Алтая, вот завидую, что у наших народов, вот у алтайцев такого мероприятия нету. Вот именно вот этногенез, фольклор, увидеть просто как мне приятно сидеть, слушать эти доклады. Вот сейчас прочту на балкарском языке стихотворение великого поэта Казима Мечиева. Тау башында тау болмас, бир деректен бау болмас, кылыч жара сау болса да, сүймеклик жара сау болмас. Именно сүймеклик ана деріне, ана тилине, ата журтына сүймеклик болса, и у нас будет Россия наш язык, культура и все остальное. Бүгін ұлы конференция болып, Таулы Карачайланы историясын үстінен. Bizde istoriyamız bek aman terendi. Halkı belgili bolgan zatla azdala. Teren qatsak, bek teren qatsak. Şumer degen kralını biznikili açkandılar. Ближний Восток'ta. Birinci kere toktap Kafkaz'da jer bile hayırlanıp, mal östürüp biznikliye başlagandılar. Allah zatla halkı açık bolmaganını köptüler. Konferensiyaga köp kraldan adam jıyılgan. 18 kral adamlarını jibergen beri. Har adam orkesini bilgenini aytıp, bildirip, arttava общий itok etip, gün belgili bulmayan zatla belgili bolup, istoriyamız terene barıktı.
bizni bugünlükte yaşaganımızda ne gerekti bizge? Tilimizni, adetimizni, namusumuzni tas etmey, kalay yaşarga gerek biz. Oldu bizge en ullu neme. Birinci, jaş tölüge tilimizni üretirge gerek biz. Jaş tölümüz tilimizni tas etip baradı. Adetle töre zamana göre teknoloji zatlarını gelişkenine göre tas bolup getirikti. Bir talay eski adetlerin cerini canlı adetle kelirge gerekti. Ol kelmese anı nemesi yoktu, sonra halk, millet jaş tölü boşta kalıp getirikti. Tilimiz birinci tas olmasa canlı kelgen adetle ol til bile baylamışlığı saklanıp kellikti de alada kesimizniki bolluktular. Такую конференцию уже давно надо было проводить, и хорошо, что она наконец состоялась. И она вот проходит, и хорошо, что идет она под эгидой Академии наук, Института этнологии. Бұллай конференцияны эрте терге керегет. Болса да бүгін бола тұрғанына, әмді Россия Федерацияны Илму Академиясында өткеніне бек қуанама. Дело в том, что народ карачаево-балкарский — это один из древнейших народов Кавказа. И он, к большому сожалению, вот в тяжелые годы послевоенные он претерпел большое унижение. С этим народом поступили безобразно. Народ выслали. И хотя он не заслуживал этого, понимаете, и какое-то время в нашей стране не занимались изучением истории народа, его литературы, а она существовала, потому что у карачаево-балкарского народа тоже существуют свои великие просветители, которые рассказывали, которые создавали великолепные произведения. Один Кезим Мечиев чего стоит, да? Вы знаете, что это основоположник, это балкарский Пушкин, так его можно назвать. Вот. Siz bilgenden Карачай-Балкар millet Kafkazda em demengeli halklardandı. Жарсуға, uruş жылlardan sonra taulla ulu sınıklık sınağandılar. Terslikleri bolmay turğallay, tuğan yerlerinden köçürülgendiler. Anık hatasından alanı tarıkları bizni kralda tintilmegendi. Alaya Карачайлабла Балкарыланы da bolğandı keslerini jarıklandırıcıları. Жаңыз Meçülen Kazim okuna ne bağası vardı? Konferansı arkadaşım Tekin Bey'den duydum, Tekin Hoca'dan. Buraya da gelmem için zaten o önce oldu. Buradaki konum Türkiye'deki Karaçayların kültür mirasını, yaşayıp yaşamayan kültür mirasını sunmak oldu. Ben de Kafkasyalı olduğum için ve Kafkasya kültürüne çok gönül verdiğim için onları sunmak istedim. Ama asıl neden Tekin Hocam, o olmasa gelmeyecektim. Bu bildirimin adı Karaçay kültürünü yeniden isimlendirmek. Çünkü kimlikle alakalı. Türkiye'deki Karaçayların kendi ana yurdundan bir başka yurda gelip orada kendi kültürlerini tekrar saklamak, onları çalışmak, yani yaşatmak ve ondan sonraki gençlere aktarmak için yapmış oldukları çalışmaları göstermek. Karaçayca biraz anlıyorum ama konuşamıyorum. Çok Rusça var. Bu yüzden tercüme çok iyi oldu. Konferansta çok güzel olmuş. Türkiye'de çok anlatacağım. Tekin'e tekrar teşekkür ediyorum beni davet ettiği için. Konferansı düzenleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Gerçekten beni davet ettikleri için çok mutlu oldum. Birinciden bu yılını kuragallaga pek sağ olsunlar, pek ullu iş bu neme konferansiya. Bulayda en pek seyretkenim konferansiyaga türlü milletlerden alimler gelgenle olmak seyir. Sonra kuvandırakta adamlı milletimizin üstünden köp türlü milletlerin alimleri tintüvet elle, ilmi işlet elle ol kuvandırak seyirsindiren. Bizim milletimizin oriyası, adabiyatı, tilini üstünden açıklanmayan köp problemalar vardılar.
Allah aysa ol problem ala bunda açıkladık mı? Ben kesimde ol işe ünüş koşarga dep gelýärmi? Sözüm ýer degen yani tawlı milletini eposula Kırgızlarını koyacak degen eposlar var. İkisini ortasında oşagan köp türlü zatlar var. Alanı açıklarga dep gelýärmi? Milletini kültürasına bir ençilik koşalsam dep men de umutum alaydı. Konferansa Türkiye'den geldim. Türkiye'nin Denizli şehrinden. Ben Karaçay Türklerinin ustazlığını, öğretmenliğini yaptım. Derlemeler yaptım. Karaçay Türklerini tanıdım. Bilgiler oluştu kafamda. 43 yıl geçti arada. Ama onları tanıdıkça çok sevdim. Kültürlerini, dillerini koruyan Türk boyuydular. Ben de yazma kabiliyeti var. Ben yazarım. Gökçeeli adındaki, denizdeki, Afyon'daki bu köyle ilgili yazılar yazdıkça Karaçay Türklerle ilgili tanışmalarım oldu. Benim yazdığımı, eserler verdiğimi bildikleri için Karaçay Türkleri buraya bildirmişler ki beni buradan Bilimler Akademisi'nden davet ettiler. Bildiri gönder diye bir bildiri hazırladım, gönderdim. Karaçay Türklerinin kendilerini tanıması ve dünyada, Türk dünyasında ve dünyada tanıtılmalarının sağlanması konusunda bir bildiri hazırladım. 27'sinde onu konuşacağım, söyleyeceğim burada. I work in the Institute for Musicology of the Hungarian Academy of Sciences. Ben Türkçe'de konuşuyorum çünkü Ankara'da çalıştık biz 6 sene Ankara Üniversitesi'nde. Hani arkadaşlara, Karaçaylara, Balkarlara ve diğer halklara, Ruslara, Nogaylara selam söylüyorum. I am a linguist, a Turkologist. I deal with Turkic studies. And we have carried out several fieldwork researches among Turkic peoples, for instance, among Karachais. We are working, I'm working with the music of Turkic people for 26 years. First we were working in Ankara University, Hungarology. And then our famous composer Béla Bartók made a research work in Adana in 1936, and I continued this research. You can ask why a Hungarian visit Turkey or Turkic countries, because we are partly Turkic people. When we went to the place where we are living now, Men Türk tilli milletlerini makamların tintemi. Siz sorurga bolluksuz, Vengerle nek küreşedi o zatla deyip. Meni juvabım, ertte Venger taypala Türkleden jaratılgandıla. Kesimi ata babalarıma barama. Turtsa'da, Ankara'da da köp jıllanı işlegenmi. So we have lots of things to do with the Turkic people. Our language is not Turkish, so we are looking for the roots, for our roots in Asia. Темой моего выступления было этнокультурные взаимосвязи балкаро-карачаевцев с грузинами как фактор политической интеграции Кавказа. В своем выступлении я обратил внимание на 4 положения. Первое, это касалось проблемы расселения грузин с ваном на Северном Кавказе с античности и до XIX века. Поэтому по этой проблеме очень много работали как российские ученые, так и грузинские. Среди них Лавров, Мипчуани, Гасвиани и другие известные ученые. В результате второй проблемой это была проблема традиционной культуры
в формировании которой активное участие принимали балкарцы, карачаевцы с грузинами, с горцами, с грузинами вместе. Такие институты сотрудничества, как гостеприимство, аталычество. Конакбайлык эмде аталык деген адетле бизни коншу миллетлени бириктирүүгө улуу кошумчулук эткендиле. Андан sonra да мен Карачайла Бламалкарыланы көчүрүлгөнлөрүнө да улуу эс бөлгөн мекесими докладымда. Сөз үчүн ала ызларына кайтып келгенде, таулада жашап турган Сванлыла разылыкларын билдирип, жерлерин кеслерине эркинетип кеткендиле. Көбейген малларын, сакланган үйлерин көрүп көчкүнчүле, коншуларыны калырларын да тилейелли. В своем докладе это была проблема депортации балкарцев и карачаевцев в годы Отечественной войны. И в частности в этом положении я подчеркиваю, как после возвращения на места прежние своего проживания балкарцев и карачаевцев, как они, сваны, горцы, которые жили в Клухорском районе, которые проживали также в Баксанском ущелье, они благодарные друг другу, сваны покидают свои места этого проживания, и им оставляют приумноженный скот целостности и сохранности дома, и благодарные карачаевцы и балкарцы просили их остаться и продолжать жить совместно с ними. Мен көп проблемаларға кіргенмін, һәм мында да бүгін Карачай балкарларының, ғұммен Кавказның бұрынғы тарихы, қазіргі тұрышы, олардың тілдері турында сөз бара. Мен енді бұл проблемалар білән көптен шұғылданам. Әлі Карачай балкарларының Хабишев исән вақытта бірге бәхәсләшеп йөргән кеше мен. Біріншіден мен сөйледім Кавказның бик бұрынғы шырдан оқ түрки регион болу турында. Не үшін? Чөнки Кавказ деген сөз өзі түрки сөз. Қояндыр Хинд, Европа тілдеріне кірген сөз түгіл, түрки сөз. Қу, оқ деген сөз, кас, ол енді кәс, қия. Мына оқ қиялар, оқ таулар деген сөз. Һәм Кавказның бұрынғы скиф тілінде қырау-қаз деген варианты да болған. Ол қырау-қаз енді қор, қырау, оқ қорлар деген сөз. Тау башында қор, қырау йотқан таулар. Мына шуның белән мен испатладым, бір докладым шуның турында булды. Икенчесе аланнар, аслар турында. Аланнар, аслар бик күп төрки халыкларның тарихында, оларның бик бұрынғы чорында, оларның илгәрләренә кирип калган кабиләләр һәм Пуп Түрки халыкларда ул алан һәм ас дигән этнонимнар инде югалган. Ул сакланган Карачайларда. Алан сүзе дә һәм ас сүзе дә. Менә шушы алан асларның бик бұрынғы чордан ук төрки булуы турында, төрки телендә сөйләгән булуы турында мин сөйләдем һәм аның барлык төркиләрнең бабаларына таралганлыгын күрсәтеп, аланнарның да, асларның да төрки телендә сөйләгәннәрен исбат иттем. Ул аналар, аслар хәзерге көндә башка төркиләрдә инде исеме югалган, Карачай балкарларда әле дә алан сүздә, ас сүздә үзләрен атый торган бер этноним булып сакланып торалар. Bugün biz bu konferansda iştirak ediyoruz ve ben qeyd eləmək istəyirəm ki, konferans çox yüksək
səviyyədə keçirmə. Mən inanıram ki, gələn dəfə 2 ildən sonra bu konferans bir də keçiriləndə biz daha yüksək nailiyyətlərə nail olacağıq və daha çox türkoloq alimlər gətirəcəyik, hansılar ki, Türk tarixinin ən qədim dövrlərini öyrənəcəklər, Skif tarixinin dövrünü. Я думаю, конференция имеет чрезвычайное значение, потому что балкарские и карачаевские народы в 20 веке очень много перетерпели, стойко выдержали, и сейчас им представилась такая возможность вслух заговорить о своей истории, о своих исторических реалиях, а не исторических мифах, которые им приписывалось. И я должен честно признаться, что мало ли кто из современных тюркских народов на примере своей истории, языка и культуры проводит такую массу. Бұл жиылу бек ұлы мағананы тұтады. Нек дегенде Малқарылла да Қарачайылла да 20-чы өмірде бек көп қиынлық көргенділі. Дағы да өктем көтіргенділі. Бұл сағаттауы аланы тарихларыны үсіннен айтырча оңлары барды. Мен кертісін айтырға керек ме? Шөнді түрк тілі миллетледен көбісі бұлай конференция өттірірче түйілді. Қысқасы, сіз барысынан да алға болдығыз. Алая, бұл құруда Карачайлага, Малқарыллага угай, саулай да түрк дүниясына ишлейді. Bu yerге келгеніміздің esas мақсады türkologiya sahasında çalışkan arkadaşlarımızla görüşmege, ilmi işlerimizden birbirimizden tanışmaga ve ileride de demek türkologiya sahasında men bellesem belli bir işler yapmak maksadı ile. Meni esas bu şimdi umumen alganda men özüm filologiya sahasında çalışam ve 20'den ziyade Kırım Tatar tilinden derslikler çıkardım. Lakin bugünkü demek maruzamda, bugünkü çıkışımda esas maksat Türk halkları kandan geldiler, ne vakit peyda oldular ve Kırım'da yaşayan kadimi halklar, tavırlar, skitler ve onlardan gayrı demek sarmatlar, alanlar ve kemeriler kimler. Belli olganına göre onların demek zemanevi alimler İranlılarga al baralar. Lakin meni tetkikatlarım gösterir ki bu kimeriler, tavırlar, skitler kadimi zamanlardan beri Kırım'da yaşaganda da ular umumen Türk tilinde laf ediler. Buna demek hem til tarafından hem onların demek yaşayışı, onların aşları, içken suları, bundan gayrı kiygen urbaları gösterir ki bunlar Türk kabilelerine ait olganlarını. Bu meselede çok laf etmek mümkün ve men göstergenim demek misal olarak tavrı degen sözünün manası tav sözünden gelip çıkar. Tav degeni demek eğer Oğuzça olsa dağ demektir. Bizim Kıpçak dillerimizde tav degeni bu Rus diline tercüme edecek olsak bu gara. Tav erleri, tavrı degeni erleri degen komponenti var. İki söz birbirine koşulganda demek dağda yaşayan halklar, dağ kabileleri onun manası. Kemeritsi degenleri Rus dilinde kemeritsi deyirler. Lakin bu da iki kısımga bölüne. Kemer degeni, kayık degeni, kemi. Oğuz dillerinde gemi. Lakin Kıpçak dillerinde kemi. Gene de komponenti koşula. Bu demek kemiler olgan adamlar. Bunlar ekseriyetten Bosfor'da yaşayediler ve adamlarının demek deryanın bir tarafından ikinci tarafına alıp barayediler. Bir misal daha getirmek mümkün. Rus dilinde demek skitlerinin bir kabilesi Vasili deyirler. Ruslar onu doğru tercüme etmegen. Uga Tsarskiy Skifi deyirler. Lakin baş. Gene de bas degeni Kıpçak dillerinde o baş. Bu demek esas degeni. İl degeni, el degeni bu kabile. Bas il degeni Tsarskiy Skifi değil de Glavniy Skifi. Bu demek skitlerinin men bellesem askerleriydi. Onlar hiçbir şey saçmayediler, ormayediler. Lakin askerlik yapayediler. Başka skitlerinin diğer kabilelerden korçalayediler. Lakin skitler tek demek basillerden gayrı demek
buğday asrafçılıkla uğraşaydılar. Onlar esasen Don ve Dnepr ozenleri arasında yaşaydılar ve Herodot yazganına göre 100.000'den ziyade buğday asrap ular Yunanlarga berediler bu buğdayının. Yunanlar ise şu demek buğdayının yarısını özlerine kaldıraydılar ve yarısını Mısır'a sataydılar. Buna böyle demek meraklı malumatlar var bizim kolumuzda. Sonki o 300 yıl içinde yazılgan kitaplardan değil, bunu ben kadimi Yunanlar ve Rimlerinin tarihçilerinin kitaplarından aldım. Biz bir etnos, bir millet kimik bolganımız. Soňa taba gelewçiler gele turup, göçüp gelen başka halklar gele turup, neçikte biz ayrılıp türlü halklar bolganımız. Tek kardeşliğimiz her bir saatte de sezile, her bir saatte de biline. Ayrıca folklorda, mesela Karaçay Balkarlarda Sosuruk Cer Tübünde diyen Nart eposu var. Bizde Ayu Ali'dip şoğar bek oşaygan kuyunne yomak var. Yerlarda da ayrıkta köp yolga kız ayta. Karagaçta kara var. Tez yürüsen yetersen. Gogaman terik bolup yerge bitsem netersen. Ulan ayta, gogaman terek bolup yerge bitken sen misan? Çapkı balta men olup gesip alsam netersen? Çapkı balta sen olup gesip algan sen misan? Gök gögürçün men olup uçup getsem netersen? Gök gögürçün sen olup uçup ketken sen misan? Karalaçın men olup kağıp tutsam netersen? Karalaçın sen olup kağıp tutkan sen misin? Saban temir men olup yerge girsem netersen? Saban temir sen olup yerge girgen sen misin? 8 ögüz men olup tartıp alsam netersen? 8 ögüz sen olup tartıp algan sen misin? Allah'tan buyruk gelip avrup yatsam netersen? Allah'tan buyruk gelip avrup yatkan sen misin? Bir bağımçın men bolup bağıp tursam netersin? Bir bağımçın sen bolup bağıp turgan sen misin? Allah'tan buyruk gelip ölüp getsem netersin? Allah'tan buyruk gelip ölüp getken sen misin? Ak gebinin men bolup çırmalışsam netersin kız ayta. Ulan o zamanla da bu ulan ayt. Kız ayta, ak gebenim sen olup çırmalışkan sen misin? Kabır taktan men olup kısıp koysam netersen? Ulan ayta, kabır takta sen olup kısıp koygan sen misin? Hum toprak men olup yabıp koysam netersen? Neçiklegende de kızga kutuluğum yok, ulan koymay hatta avruganına da ölgenine de. Çok kuyunlu köp yerlerimiz var, son yaşlarını folkloru, sabi folkloru. Bu iş bulay, hatta atları da beşiktir, sizde de bizde de. Sizde bellau böleydi, bizde böleley bir yemek. Son sen kayda vararsan soray, men varamam pelen yer yedi. Onun etesenni, pelen etemen, tuven etemenni. Mesela komuklarda Türmen başta çorga var. Türmen tüpte balık var. O kimini balığıdır. Veya kaynı balığı. Çok kuyuna getir bu kimindekidir. Sizde de çok kuyuna, bizde de çok kuyuna. O teyin ne hak olağınız attı uç. O bir zamanlığı kardeşliğini de gösterdi. Geçke tavada bizim aralıklarımız bozulmayla turganını da folklor alay ayrı açık ayan etip gösterdi. Millet tarihin bilmese, milletke sanay almaydı kesin, biri arı tartar, biri beri tartar. Sonra biz bulayda akademiyada bardırganыбыз, Qoban boyunda jıyılıp, kaçanda bardıralıq, biz kesi biz jıyılıp, qalay süsek, qalay xaparlaytalıq biz. Biz bulayda türlü qıralladan akademiklerini jıyıp,
Rесейni başka regionlarından da qaydan türlü ilm ulanı vardır Allah'ın jiyip ala bula birge o biz bilmegenini biri bilip bulay toğlu xabar aytıp biri bizge toğlu tarixi bizni bugünlükte nege jetken esek anı bir jerge jiyayık dep anı çötilgendi. Andan sonra da har qıralladan kelgelli arxivlede işlegen adamlar. Allah bizge dünya bula bir xabar ayttılar, qaysı qıralda, qaysı arxivde bizni üstümüzden qallay bir xabar var dep. Biz bu konferensiya bula işini boşamayız. Biz bu konferensiya bula işini başlagan etebіз. Saatda bu bulay jaragan fundamentin salayık da sonra qaydan ezlergi bizni de bileyik. Mablayda jıyılgan akademikler bulazat bizni alimleri biz bar bulada şoq bolup, şagırey bolup, tanış bolup, bir-birine barıp, bir-birine жазып, bir-birinden öğrenirçe. Men anlağına göre bek ullu iş baradı. Allah aytsa bugün boşaladı. Bunu bula bizni tarixi, bizni arsına çıktık, boşadık der çatıldı. Aytamada fundamentin salabız da ondan sonra üyünü işley baradı. 55 yılından alga Nalçik'te naучный sessiya bolgandı. Ol da kesi de biz köçküllükten жаңы qayta, inta milletimiz bar da qaytıp boşagançı bolgan edi. Kesi bizni alimleri biz de jetişmeyeli. O zaman da köp zat da belgili tüledi. Saatda Allah'a şükür kesi bizni alimlerimiz de erkin qalay qarusuzdu, qalayın inta qararga kerekti, bilirge kerekti dep bundan arı bu konferensiyadan arı men anlağına göre işimiz tınçırak barrıqtı. Bugünlükte de ol har qıraldan kelgelli dünya bula bir seyir xabar aytqalla biz kesimiz bilmegen xabarlarında. Anın barında kesimiz indi jıl jaraştırıp o boğan daklatlarını da kitapla etip çıkarıp har institutlağa zatqa çaçıp har jerde bizni üstümüzden okugan, ne de okurgazligen, bilgezligenle bari da ol 300-400 daklatını okup bizden tolu xabar bilirçe Allah kitaplarda çıkarırıq biz Allah aytsa. Ilmu konferensiya kesini işin büyük darajada öttürgendi. Beri kelgelli aytkanğa göre, ala köp ilmu kengeşlede bolgan eselede, bullay bir adam 16 kraldan, 20 respublikadan barıp, ança tögerek stol, tintillik emda tamamlanan işli alkınçı görmegendili. Ent tadamunuça ilmu konferensiya talay жылдан Қазақстанда болуqtu.